Hallo Alice, hallo Catrìona, hallo Hamish. Latin Vandra. Catrìona, have you out to the kitchen? Ha, Sean kitchen acum. Han office acum aus a kitchen. Fel office jacket, Sir Hamish. Can you office acum, Alice? Ha mi onsen chomer vi. Ha office ag Andra. Ha mi out to the office acum. Han office big a high blah. Alice, catch you a loose. Ha mi ansen siom o'ch cataracum. Han flat shaw food. Cwyd eich yn taiacet coltach a Catrìona. She flat a haun. Ha mi a furach an flat. Ha keir shomrich en becca aun. Kitchen. Shomer suye. Shomer catil. Agus tai bic. Bic. Ha mi siaf ydych an flat gydioch. Gyfyd shomer a hacyf. Ha tri siomrich yn cataracin agus tai beic môr. Agus agad Jackum se. A han tai fuar. Cwri se ha yn tai ac at hyn coltach Andra. Han tai seo môr. Han office big a ha kitchen, Seumas suye, da hei big, garage, agus gara hacum. Fel yn tai acad bla. Han tai acum blah, agus coscal. A fel lodger ac it.